आसाम आयेन आफादाव 77थि उदांस्रि सान फालिदों। आसाम आयेन आफादाव जोबोर गाजा गोमजायै 77थि उदांस्रि सानखौ फालिनाय जायो। उदांस्रि सान फालिनाय हाबाफारियाव माहारियारि फिरफिलाखौ बिरहोयो मानगोनां बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारी बिथाङा। बे उदांस्रि सान फालिनाय हाबाफारियाव गुबुन गुबुन फरायसालिमानि फरायसा, एनसिसि हान्जा आरो हारिमुआरि हान्जाफोरनि बायदिसिना मोसानाय, मेथाइ खननाय, दिन्थिफुंनायबो जायो। लोगोसेयैनो बर'फोरनि समायना रमायना मोसानायबो दिन्थिफुंनाय जायो। मख'जाथावदि आसाम आयेन आफादनि मानगोनां बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारी बिथाङा जाबाय बर'नि गिबिसिन बुंथिगिरि आरो बिथाङा आसाम आयेन आफादाव बर' रावाव लिरनाय आरो मावख'गिरिफोरखौ बर' राव फोरोंनायनि बिथिङाव मैखोमै बिफाव लाबोदों। সমগ্র ভারতবর্ষই নহয়, পৃথিৱীৰ বিভিন্ন দেশত য'ত ভাৰতীয়সকল আছে, সকলোৱে আজিৰ এই দিনটো ভাৰতৰ স্বাভিমান আৰু গৌৰৱৰ দিন হিচাপে এটা বিশেষ দিন হিচাপে লৈ ফালে এই স্বাধীনতা দিৱস পালন কৰি আছে। আমাৰ ইয়াত কৰা হৈছিলে আৰু ইয়াৰ প্ৰমাণ হিচাপে কনকলতা বৰুৱাৰ যি পুলিচৰ হাতত মৃত্যুবৰণ কৰা, ঠিক তেনেকুৱা তিলেশ্বৰী বৰুৱাৰ জ্ঞাতলিত পুলিচৰ হাতত মৃত্যু হোৱা, এতিয়া অসম বিধানসভাৰ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰিব। ইয়াত উপস্থিত আটাইকে থিয় হ'বলৈ অনুৰোধ জনাব। We have 3 battalions and 1 Assam battalion and the contingent is led by Shri Vishal Kumar Thakur. Our Australians come from Dimapur, Mahapuri High School of Guwahati বিভিন্ন কলেজক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা এই দল নেতৃত্ব প্ৰদান কৰিছে কৌস্তভ বড়োৱে।